Kini kindet sengi kalami kawai ke jingkeren jong wei unong yalam jong ke parti VPP uba Arden Basayaman limba kilat patai kubor halor ke jing temu jong ke sarkar pelong ulum pongdeng kum ke resort berkespa uba Arden ulah kentua palada kandon kani ke resort ni kespa kan kelalong kum ke sek stien uba Manuel Badwar uba long sekretari jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ke arpu terik uyayong laong baka jingkeren ju unong yalam ke parti VPP kadai ke jingalam bakla hikipat ba kam da syong tan ha ke jingbun hikam auria la dadan makana kata ke jaka kemet laong ru bagi bun ki khasi ki trei shabar hagi hotel beper henry ban ong maki le hikam auria kalong ke bamla balong tamar kadai ke kam hi ke bagi trei ke bagi yo ban trei ki hotel la banjur baka jaka kemet kadai ke jaka ha ke baong bagi bun ki kam auria kalong ke bakla Untuk ada waktu tu betul kalau immature kalau bela mencu nak sisar lah deh sisar lah bela yang baklai kita nak nama ba ke kispa mencu nak ke resort ke kimdai tu kita kawan dan kita Maurya kibuan lagi kasih dunia tu nanti kita balik tray sebar kita tray ke hotel beper ke resort beper tingin ong na balik ke kita lihat kamu dia situ tu abang ngalong. Nama apa? Kadai ka profession mau macam orang kadai ka kam kejam ka bagi yo jakpong nak tu, kim nak tu. Bagi wat kami kalian tu mesti ban yeleh ka balak banon la. Nama ka tourism sector kadai ka sector ka ba let's say ka ba klan ba ka potential lang ni apa Meghalaya tu mesti. Nama ka contribution nama tourism sector ya ka GDP ru adu minta ka mesti ka pala he ya. Kadang jet hi tambah potential ka tan. Dia bandingin om bepat bekerja kemen berokhat kita kerja kamoria tu bangla long nama ba wat hang ni hapo state juniru mitip pahi kidam ki nongkhan ki ber practice kata bengi khot ka herbal medicine and so on and so forth de ki ayurvedic ki herbal medicine ki nang haman kemen ki nang haman ban penjen ki brio ki jimpang beper kum ki arthritis ki te katur ka dalam pipet kum ka definition no spa katur ka pahi kum syati siapa Europe, siapa Finland, siapa Rukia, siapa Switzerland, siapa Rukia, dah gitu kira. Tapi orang syu bentuk berapa dia kata profession kum dia tak kam kum kata orang baik berkali kerjakan mana aset sete ngaruh matang ni kali kondem ni nama kam nak belum ada tak kan. Tinggi kiri masuk tu kan bah ke health and wellness kiri ke bah let's say upat tak beroi ke pertai ke buat mau mentah kum no menjo jingkot jingkhat ko biang. Teka spa ke belum beri important ke development ke state dunia tu. Tapi orang banyak bakla pat kita macam mungkin thok kita kibri kibam tip kibli kismu tu bakla. Teka tu tengah semua bakla bakla.